Ndabaramukije n'abateye intege ku biganiro nashizeko kiraba igihugu canje, kiraba amabi igihugu canje kiriko kirakorera abavukanyi, kija guterera mu guhonya abavukanyi hagati yabo, ko abanyekongo n'abavukanyi hagati yabo. Ariko muri rusangi ikintu nshaka mvuge nuko kuba ari nko kwibutsa, kwerekana muri rusangi inyifato ko ari magiriranire, gufashanya ububisha bwo guhonya ubwoko, gufashanya guhonya abantu bahanira uko kubaho kwabo ata kindi kintu cinyegeje inyuma, ari kubera leta yahisemo kubatotezaho, kubacungera umutekano no kubareka bakagira uburenganzira bw'umunyagihugu wo mu karere, yaba mu Burundi, yaba mu Rwanda, yaba muri Congo, bakagira uburenganzira bumwe. Aha rero muri rusangi igituma mvuze gutya ni kubera ingwano si ya mwebwe mwenyene, si y'abanyamulenge bonyene, si y'abakongomani bonyene, ni iy'akarere. Kuko igituma Burundi bubizamwo, mfata yuko jewe ari alliance génocidaire ibibatuma, kandi biragaragara cane, kuko nama navuze muri rusangi abagize leta y'u Burundi abari bo ko ari novuga umugwi wakoze ihonyabwoko w'abarundi, wakoze ihonyabwoko mu Rwanda, n'umugwi w'abanyarwanda bihinduye wakoze ihonyabwoko none mu Rwanda, ari nabo bariko barafasha ibiriko birakorwa mu buseruko bwa Congo. Aha ni ingwano idasanzwe kuko igwanwa ku mafo menshi. Ayo mafo nayo novuga sinzi ko mumaze imisi mwumviriza twebwe kugira babigumemwo ivyo bintu mu Burundi, batuma abantu bita ngo baharanira agati k'akazina muntu. Iyo batumye abaharanira agati k'akazina muntu bashira imbere abantu bakoze ihonyabwoko kandi bari bandanye mu karere, donc uwo mumaze imisi mwumva société civile y'u Burundi ishira imbere Agathon Rwasa na Alexis Nduhije muri politiki. Ivyo bikaba biteye isoni, bibabaje, kuko bisa n'ibi turiko turavuga vyaba mpemuke bakorera leta iza guhonya ubwoko bwabo. Ico naco kizogira umuti ari uko twese tubibonye ukunyene turiko turabivuga, tubona ko tubagwaniriza hamwe, tubona yuko ari amafo menshi tutegerezwa kurwanya ayo mafo menshi twari, kuko hari aho batuma société civile, kuko abakoroni ntibigeze batuva inyuma, ahubwo abakoroni baca muri twebwe nyene bagatuma abantu mu kirundi novuga b'ibipfamutima bahitamwo kuniga ubwoko bwabo, guhonya ubwoko bwabo ku nda zabo, ariko biyerekana nk'aho bariko baharanira agati k'akazina muntu, canke biyerekana ko bariko baharanira la loyauté, ndiko mvuga abashigikira Tshisekedi, kandi ari abanyamulenge, bagafata inzira yo guhonya abo bavukana no gutoteza abo bavukana. Iyi rero ni ingwano idasanzwe, ariko fata yuko iriko irafata intumbero, kuko uheza kugoboka ibigori bikera, biriko biragaragara kandi benshi bariko baramenyekana, kandi nibaza ko ari mukuri, ari twebwe, ari mwebwe, biteye bitebuke, ukwibohora kuzoba effectif, abahemutse nabo baja habona. Umbabarire mpisemo gufata ijambo ndi ahantu nategerezwa kuvugira, mugabo ndazi ko ata kibazo, kubera ko ntasubira kubandanya guterera, ariko nahisemo kugira ndabatera intege, hama bandanye numviriza ko iyo ndi hasi biguma bicika, nandi nashaka kumviriza kugira numve ubutwari muriko murabikorana. Murakoze, tuzokwibohorera hamwe kandi tuzokiriza akarere hamwe. Murakoze. Urakoze cyane sister Nibigira, kubwo kuza gufatikanya natwe kudutera agatege, kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe mu kwamagana ivyo leta y'u Burundi iri gukorera ubwoko bwacu bw'abanyamulenge. Rero nshuti bavandimwe, tubibutse ko twari duhujijwe hano no kugira ngo twamagane leta y'u Burundi yohereje ingabo ibihumbi birenga 10 muri Haut Plateau. Abantu tukaba twibaza ico izo ngabo z'u Burundi zagiye gukora muri Haut Plateau. Twari kumwe, kandi turacari kumwe na Fande Fidèle, yagerageje kudusobanurira uko situation imeze, aho ingabo z'u Burundi ziri uhereye muri Plaine, muri Haut Plateau, Haut Plateau, ndetse n'izindi zarenze muri ariya materitware ya za Kamituga n'ahandi.
anatubwira ahubwo ko umukomanda uyoboye izo ngabo z'Uburundi yavuze ko bazarinda imipaka y'igihugu cabo, ngo bazayirindira mu bijombo ni muri au plateau. Umuntu akibaza uburyo izo ngabo z'Uburundi zigira na courage yo kuvuga betize nk'izo, ko bazoja kurindira umutekano w'igihugu cabo ngo bakaja kuwurindira mu bijombo. Rero twari duje hano no kugira ngo twamagane izo comportement bizarre za leta y'Uburundi ndetse n'ingabo z'Uburundi ziri hariya muri plateau, aho ziri kwambura abaturage ibyabo, bakaba babujije abaturage uruja n'uruza mu rwego rwo kugira ngo babicishe inzara, boye kuronka ibyankenerwa bya minsi yose. Rero twosubiza abafite mikoro kugira ngo tunagana no ku musozo ko ufite ico yabaza Fidel, hanyuma turaza kwakira Fidel atubwira adusezerera cyangwa atubwira ijambo nyanyuma. Reka duhere Amadou, urahari? Yego ndahari. Ya, reka tuguhereho dukomereze kuri Bijabo na Advisor, hanyuma tuze guherukira kuri Afande Fidel. Oya bavuga ntacyo ndaza kuvuga nyuma. Nabuzeho bukeya. Ariko Okay, kandi tegera. nta kibazo. Advisor urahari? Yego ndahari twirwane. Yego. Ya nanje sina ya ziada mugana w'Abaswahili, nta magambo menshi mfite yo kongeraho, no gushimira Afande Rugabo nabo bafatikanyije bose. Mu by'ukuri turabashimira rwose ku bwitange bwanyu n'uruhare mufite mu kugarura amahoro no kwirenganura kw'abatutsi muri rusange, ndetse no kugaragaza gutanga icyizere cy'amahoro mu karere kose. Imana ikomeze ibaturindire, Imana iturindire, unaturamukirize abo mubona, turabakumbuye cyane kandi turabakumbuye. Rero ku bavandimwe bose dufatikanyije urugamba, baba abanyarwanda, baba abakongomani b'abatutsi ndetse n'abandi bose bo mu yandi moko, baba abarundi b'abatutsi ndetse n'abahutu n'abatwa, mwese turabahamagarira kugira ngo dufatikanye kugira ngo duce uno mwuka w'impfu, kuko ndizera neza kuko hadapfusha abatutsi gusa nubwo aribo bari cible, n'abandi bose nabo badede baja kurwana baza bapfusha, kandi ba nyina ntibaba bungutse, baba bapfushije, baba batakaje. N'abandi bose bagenda baga muri zino ntambara, amabare perdi abagwamo, ababomba bigwaho, ibintu byangirika mu karere. Ibi bintu ni ibintu biri primitive, ni esprit igomba kuva mu karere. Rero ntizava mu karere hatarabaho abantu bose kugira ngo tube convaincu, twumve kuko ibintu biri gukorwa bidakwiriye, atari byo, duhana amahoro. Hari ingero nyinshi zigaragara kuko hobaho ubuyobozi bubereye abaturage bose, tutarebeye kuyoboye ngo aturuka muri ubu bwoko cyangwa mu bundi. Dushire hamwe twese inyungu rusange, ibihugu ni ibyacu, ubutunzi bw'ibihugu tubisangire, kandi ni Kongo nitekana, abarundi baza beneficia kubivuye muri Kongo, uburundi ni butekana. Ndabizi je umuturage wo muri Uvira, buriya Uvira n'Ubujumbura bofungurira mupaka, ntabwo ari abakongomane bosufurira gusumba abarundi, kuko usanga ari muvuma yavayevye bajana ibicuruzwa muri iki gihugu bakagarura ibindi. Rero turabasaba kugira ngo abantu bose tugarure ibitekerezo byiza, tureke gushigikira abantu ku nyungu zabo, ahubwo tugerageze kugira ngo dutange amahoro, kandi nta bandi bazabidukorera. Twamaze kumenya neza kuko amahanga nka Belgique, murabona role ya Belgique ubu nyine, murabona role y'amahanga bari mu kubona ibintu by'amatrocity biba, bica abantu bakabatwika bakabajya, ariko ntibaroye babivuga, bagaceceka, ariko bakandika amaraporo yo guhimba ngo abanaka ngo bishe ngo Ventura ngo yisha abantu ngo ibihumbi ngo bingana gutya. Tumaze kubona guhengama kw'amahanga, kandi ntabwo tuzakomeza ngo kubera ko yitwa mu mahanga ngo tuzokomeza ngo twemere ngo badukoreshe amafuti yo kwicana twebwe twenyine. Abantu bose turabasaba ngo twikure muri bino bibazo, duhana amahoro, twubaka igihugu n'akarere, tunezeregwe n'ahantu hacu, tureke guteranwa n'abantu, kandi natwe twenyine tureke kujyana. Murakoze, twirwaneho. Amadubu ndetse n'abandi bose twabanye muri kino kiganiro, mugire umunsi mwiza mwese. Urakoze Advisor.
ndabona hari abantu bakomeje kuza muri space vraiment twese mu gufatikanyiriza hamwe kwamagana ibikorwa bigayitse biri gukorwa n'ingabo z'u Burundi muri Haut Plateau no kwamagana leta y'u Burundi ikomeje kohereza ingabo zayo muri Haut Plateau. Rero abahari muzamuka mugatanga namwe contribution yanyu, ariko entre autres reka twakire Charles wari uzamutse. Charles uraho? Uraho neza twirwaneho. Yego. Nongeye ndabazamutse nshaka gusuhuza cyane Fande Fidel, nanamushimira ku byo bamaze iminsi bakora, kwitanga, kuba muri buriya buzima cyane. Ndamusuhuje Fande Fidel, nimba yumve ko tumusuhuje kandi tumushimiye ku byo bakoze. Yambo cyane Charles, ndagusuhuje nanjye, twese dukomeze dusenya iwacu kabisa. abasuhuza rwose na benshi bazobakurikirana mu kiganiro. Yego hama kuri ibi njyewe numva icyo nakangurira abantu, sinumva ko kwamagana twaramaganye byabaye byinshi, nkumva nje ahubwo twakangurira abantu gutabara twikureho iriya nkota y'abarundi. Uwashobora wese icyo umuntu afite cyose akore uko ashoboye atabare. Naho kuvuga abarundi n'indyarya, abarundi biranga zirasende barabasendede n'indyarya mbi, murashobora no kubamagana bakabyumva ariko bagakora ibinyuranye n'ibyo bavuga. Kumva jewe mureke dukangurira abantu gutabara, twirukane bari abarundi batahi wabo, nicyo cyonyine gishoboka. Nta muntu umwe uva hanze uza gusoresha umunyagihugu, ibyo bintu ntibibaho, sindabibona usibye muri Kongo honyine, niho bishoboka honyine. Kumva umuti wonyine twakurikira Fideli biriya yakoze twese tukagenda bibaye bishoboka. Naho kuvuga ngo tuvuga aya mahanga ntabwo yumva ukuri, ahubwo yumva ibinyoma, akumva bicanye. Ushoboye, ufite ubushobozi, ufite agatuza, twese kabisa mureke dukore icyo dushoboye. Murakoze cyane. Naho kantu nashaka kugira ngo twakora cyane, dutabare twirukane ingabo z'abarundi hariya, nta kindi gishoboka, cyonyine nicyo cyonyine. Murakoze. Murakoze cyane Charles. Agatoya nibagiwe, Fidel yaza kudusubiriramo akadusubirira ukuntu situation imeze hariya haruguru naho bari, twe twaje nyuma dutinze. Murakoze. Urakoze cyane Fidel, turamufite araza kubikora. Advisor wari usabye ko hari akantu gato washakaga kongera kuri intervention wakoze, hanyuma tuze gufata Emile. Yego twirwana. Murakoze cyane. Umuntu hari igihe avuga agaciko n'akantu kandi k'ingenzi. Hari akantu gatoya ariko si gatoya, ni pointe mvuga umwanya mutoya ariko ikomeye cyane. Tugize iminsi dutanga amafaranga yo kohereza ababyeyi bacu no gutabara iwacu. Njewe ndatekereza aho ibintu bigeze aha ngaha, ntawe wo kwihisha ngo yunike amaso ngo niho hatagira ingaruka. Hari abantu batanze amaraso. Rero njewe numva twakongera tugasaba abantu, igihe cya confusion kirasa n'icyarangiye. Umuntu wese wari warahebeshwe, yaba ari umunyamurenge yaba ari umututsi, kuko byose byarahabaye mu bihugu byose by'akarere, hari harabayemo confusion, tukananirwa kumenya ngo intambara ngo niki. Ariko ubu nyine ibintu byose birasa nkaho bimaze kuba noir sur blanc, biragaragara. Turasaba abantu rero, iki ni igihe, umuvandimwe arabivuze, niwe unyibukije akantu nanibagiwe. Iki ni igihe cyo kureka gutanga amafaranga gusa, apana kureka kuyatanga. Tukayatanga ariko ntidutanga amafaranga gusa. Ni igihe cyo gutanga abana bacu, ni igihe cyo kwitanga twebwe. Ese nitudahaguruka ngo twitange twirenganura ubu nyine nijyari handi? Iki ni cyo gihe dusumbirijwe, iki ni cyo gihe turi vize kwicwa. Biriya byose mubona kandi bigize iminsi, sibwo bwa mbere bibaye. Kubugiriye bwa mbere ibyo twumva abanyamurenge bagize inama, abagabo baricaye bakora inama, umuntu nimba afite abana batatu agatanga babiri, kandi iri jambo sibwo bwa mbere rivuze, ariko tukomeze turivuge kugira ngo twirenganure, tureke gushira. Dutanga abana bacu twiyumvise, kuko afande ataragenda yaravuze ngo nimba igitambo catunganye mu wawe ntukumve kuko wagushijishano, uzumve gusa kuko ari igitambo catunganye. Mureke ntitubatange nk'ibitambo, ahubwo tubatange nk'abatabazi twebwe twese. Kandi bibe ideology, twebwe twese tugerageze tuve kuri intambwe y'amafaranga gusa,
tuve ku ntambwe y'amagambo gusa tuje mu nama zigamije gutanga abana bacu n'abavandimwe bacu, tuje inama mu mazu yacu, tuje inama muri rusange nguku zo gutanga abantu ngo bagende baje gutabara, kuko nta kintu kiza cikora ibintu byiza nibiri organize kandi bikagerwaho. Murakoze cyane, niko nari nshaka kongera mu by'ukuri ibyo bintu tubijemo tuganira ukuntu tugomba gutanga abantu bakagenda. urakoze cyane Emile, ijambo ni ryawe. Emile, uratwumva? Yego ndabumva. Yego. Ndabashuje bavandimwe, twirwaneho n'amadobo n'aba advisor n'abandi mwese muri aha ngaha mu kirambi, ndabasohoje kabisa. Kubw'umwihariko ndasohoza Fande Rugabo. Rugabo niryo zina ryahitinze kabisa. Rugabo naho Fidel nti twariko tumenye uwo ari we. Rugabo azajya akoresha Rugabo. Rugabo niryo zina rizwi. Fande Rugabo ndagusohoje. Yambo cyane, ariko naryo rirahari, nuko gusa wahitiye kurya Fidel wamugarukiraho. Wese baba. Naryo rirahari. Yego. Hanyuma mu by'ukuri tanze mwaganiriye nababaye cyane kubera kuko ntabashije gutegera ikiganiro cyose. Tegere ndi mu kazi, noneho mu kanya gato yanza kurira ndagenda, nari ntwaye. Ubu nonaha ndavuze nti mutaza gusoza nani ntagize icyo mvuga. Nkunze guca umugani abanyamurenge bakunze guca ngo ikinyoni kigurutse kitavuze ngo bacita icyana. Rwose sinumvisha ibiganiro cyane byose mwakoze, ariko kandi ndagira ngo ntere comment ku kintu kimwe gusa. Ino topic yari ivuga ngo kwamagana leta y'u Burundi muri ho plateau. Nabyo ni byiza, ariko jeyo cyane nariko ntekereza kuko tutagomba kuyamagana, ahubwo tugomba kurwanya ino leta kuko yaraduteye yadusanze iwacu, idusanga mu mihana n'abagore n'abana, ababyeyi bose iradutera, iratwica, none ibigezaho ituzitirira ahantu hamwe ngo abantu bapfe bashire. Iriya ni genocide leta y'u Burundi irimo kudukorera. Hari ikintu numvishe advisor yavuze, niba ari advisor simbizi wabivuze, buriya amahanga ntabaho. Amahanga ubundi ashigikira umuntu ufite imbaraga, ashigikira umuntu afite imbaraga. Barashobora kuzaturebera neza, n'ubundi baraturebereye by the way. Urebye mu by'ukuri kuva iwacu haterwa ibi bintu birashire, inka zirashira, abantu barapfa barashira. Byagezaho FRDC bagera basanga abana baragiriye bakabica, bakabacamo ibinyita amaguru n'amaboko n'imitwe bakayitahana. Murabizi ku gihe ca Rugabisha. Byagezaho bafata abagore ba mama bakazababicira ku musozi bakabaca amabere. Ibyo murabizi neza. Amahanga yarahari, MONUSCO yari hariya mu Minembwe neza, zaradari zabo zarabibonaga. Ayo mahanga nayahe hari. Turamagana. Hanyuma niki batazi ku iwacu kugeza kuri uyu munsi bari bafungiye ahantu umwaka urenga, badafite umunyu, badafite ibiki, abantu babayeho muri buriya buzima. Ahubwo wa mugani mureke twumve neza kino kintu tugitekereze neza. Ahubwo nimureke duhaguruke, abana bacu n'abagore, abantu bose bashoboye n'abakobwa, abantu bose bashoboye, nimureke turwanye ino leta y'u Burundi, turwanye zino mbonera kure zireke kuturimbura. Tureke gutega amaboko ngo turiko turavuga gusa ngo nuko ngo aba bantu baratumaraho neza. Mureke duhaguruke, mureke abantu dukore. Rugabo mu by'ukuri yatubereye niko navuga ngo akabarore, yatubereye example. N'abandi dufate iya mbere, duhaguruke cyo kurwanya ino leta y'u Burundi. Iyi leta y'uyu mugabo iratumara neza. Ikindi bavandimwe ngira ngo mbabwire, jewe noneho ndi mu gutekereza ngo mu by'ukuri nimba ari n'amafaranga hasigaye, mureke abagore tubasige batanga amafaranga, ariko abandi bagabo twese duhaguruke tugende. Bamwe baje mu Rugezi, abandi bahagarare mu Mikarati, abandi baje za Ndondo, kariya karere kose tukajagajage, turebe niba bazadukura iwacu. Batubwira ngo ngo batwice baturangize. Nimba ariko Imana yashatse, nuko nguko igihe cyacu kizaba kigeze. Ariko ntekereze ko batazabigiraho. Rero twatewe na leta y'u Burundi. Icya kabiri nshaka kugira ngo mbabwiye,
mureke dutabaza ahubwo ibindi bihugu, dutabaza igihugu cy'u Rwanda, dutahaze n'ibindi bihugu bitwumva, tubabwire ko leta y'u Burundi yaduteye, nabo badutabare s'il vous plaît. Naho uko kuvuga ngo turamaganya umuntu yatwica mu gitondo na nimugoroba, abantu arabafata akabafunga, abantu ntibarya, abantu ntibamira, arimo aratera ibisasu mu bagore, mu bana, ibintu bimeze nabi. Uyu munsi dutabaza amahanga ngo turimo turamagana abicanyi, abajenosideri. Yewe nico nari nshaka kuvuga, murakoze. urakoze cyane. Uh, ndabona nta wundi muntu utarakora intervention, je pense mwari bafite mikoro. Rero mureke twakire afande Fidel. N'abantu basabye yuko baje nyuma ko wasubira ukatubwira uko situation y'akarere imeze, hanyuma ukadufatira na conclusion tukaza kurangiza kino kiganiro. Rero afande Fidel, umwanya ni uwawe. Urakoze cyane host wacu twirwaneho, ndabashimiye nako host wawe, shimiye na audience yose yabashije kuba hangaye igatanga umwanya ungana cyasi mutoya wo kuba abantu bicaye barimo baganira, cyane cyane bababajwe n'ibibi wacu. Kaba mbashimiye buri wese watanze umwanya wiwe, watanze ibitekerezo, mwatanze ibitekerezo byiza cyane. Nshimiye na Emile imbere burangije kuvuga ubunyine iby'ukuri birumvikana kuko hariho frustrations, hariho uburakari, hariho abantu kurakara kw'ibibazo birimo bitubaho. Ibyo ngibyo nibyo bikenewe. Ndagushimiye ku nama nziza utanze. Rero mu kugira ngo mbapdatinge ibirimo biba, murabizi kuko muri titre yacu no kwamagana ibyo abarundi bahe bakora, nubwo bavuze gusanga abarundi, ariko n'abarundi n'ababashabikiyeho bose cyangwa nabo bafatikanyije nabo ari bo leta ya Kongo yahagurukiye kutwica, ndetse hamwe n'abazalendo na FDLR na Red Tabara, abo bose baragenda bakishira hamwe bakaza bakatwica. Ibyo ngibyo nibyo bihe bikorerwa umunyamurenge muri kigi. Umunyamurenge yabaye isoko ryo gupfa, abisoko ryo kuboneraho inyungu, abisoko ryo gucuruza, abisoko rya buri kintu cyose. Niyo mpamvu iyi si yose yarushe ikazizana n'abazungu bakaza gukorera amafaranga ku munsi kugira ngo umututsi muri Kongo apfe. Rero ibyo twabwiye abantu cyangwa bihari kuri none nuko tubabwira kuko abarundi bakomeje begereza ibirindiro byabo, bakaba bamaze kubishinga za Mikenke, babishize za Kangwe, babishize za Nyamara n'ahandi henshi, begeraho ingabo zacu ziri kugira ngo bakomeze wa mugambi biyemeje wa genocide. Abo bakaba bafatikanyije n'inkora amaraso z'abanyamurenge bandi bashize inda zabo imbere, bakumva kuko nta kindi bokora ahubwo bafata za mashini gani bakazerekeza mu bamama n'abana, ariko kugira ngo bazagere ku nyungu zabo. Abo bose nabo murabazi bahagurukiye ubwoko bwacu, aribo bazana indege zikatwica, zikatwicira abayobozi bacu, zigatera amabomba mu baturage, zigasenya ibitaro, zigasenya amashuri. Izo nibyo bikomeje kugeza kuri uno munsi. Tukaba uno munsi izo ngabo ziri Mikenke z'abarundi zamaze kwishira hamwe, zanatanze na ultimatum yo kuvuga yuko mu masaha 72 ingabo zatwirwaneho zigomba kuba zavuye mu birindiro byabo. Ibyo twibaza nibyo nawe wibaza aho ngaho, n'ukwibaza ukuntu abarundi bashobora kuza kubwira umuntu w'umwene gihugu utuye mu karere kiwe harimo abagore n'abana muri Mikenke, abo bose ko barahinga, ko bariga, abo ngabo twirwaneho yari barindiye umutekano, ariko no munsi bazanye bitwaro n'ibibunda byabo binini zose bavyerekeje muri iyo mihana y'abaturage iri mu Mikenke mikeya y'abaturage bagize traumatisme y'intambara, basenyewe ibyabo, banyazwe ibyabo, ntibasigarana na gake. Abo ngabo nibo kandi basuye kuzanwaho n'intambara ishorewe na Muniga Ntama nabo bambari be. Ubu nyine ni uvuga ariko ijana ni ushoreye abarundi, ni ubabwira ngo ni munyuraha, ni uvuga ngo ni murasaha, ni uvuga ngo ni murasaba, ni uvuga ngo ni mwicaba. Ibyo ngibyo nibzahagazemo nibzahayatanga ari ordre yigwe. Rero tukaba dukomeza twamagana tubwira abantu yuko ingabo z'abarundi nakuzi kabanyuze hagati gusa, ariko isaha yari yo yose no kuvuga ngo intambara irashobora kuba. Tubabwira yuko abanyamurenge nta munsi numwe bigeze bagira threat ku barundi kugira ngo baje kubatera mu gihugu cyabo, ariko ico bahe bakora kugeza uno munsi no kugira ngo babashe kutubuza amahoro, abana bacu bareke kwiga, abantu bapfe, bice bano basore kandi bahe batwirukana ngo tuhave cyangwa tuje hehe, ngo batanze ayo masaha ngo tube tugeze mu Minembwe, kandi Minembwe nayo niyo kudukaba, niyo kudukopa iminsi mikeya, ngo nabwo bazotubwiraho kusha. Ico tubabaza ko baragira ngo tuva hatuje hehe, ko baragira ngo tuje mu makambi y'Uburundi se, ko baragira ngo tuje Gitega se, tuje guhinduka abarundi se. Twaratashe turi wacu,
kandi nta handi tuzoja. Muri makeya akarere nuko kameze, isaha iyo ari yose intambara yo turika, ni ukuvuga ngo kuri zero mayimayi zazamutse, hariyo katanyama zirunze muri Gipupu n'izindi FARDC zihirunze, ndetse bikekwa kuko n'abayikembe baje nabagi baturutse mu ruhande rwa Rugezi, uruhande rwa za Musufi na ziriya zose za Mukera za hehe zose zirarunza abasirikani na mayimayi zezi concentrating ngo bose bazokore ibitero generalize n'uruhande rwa Rurenge, uruhande rwa Biziba, uruhande rwa Gahwera, uko nguko niko hose turangiza muvuma zaduyi zo kugira ngo zisenye Umunyamurenge. Rero ico no babwira muri conclusion, ndabashimiye kuba mwabashije kugira ngo tuze twamagane kino kibi cyose. Benshi babivuze, buri muntu wese nakoresha ashoboye kugira ngo turengere ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge, turengere amaraso uno munsi atarameneka. Iyo abantu bakora space muri iki gihe, muri uyu mwanya tugikora kugira ngo tubashe kugira ico turamira, yuko amaraso yamenetse muri kino gihugu arahagije. Abana baguye kuri ino misozi nta hatari imva, ahantu hose hari imva 3 4 5 z'abana bashize, hari imiryango yazimye, hari imiryango itakigira n'uwo kubakamirinka. Uri mu guhura n'umukecuru w'imyaka 45 50 uhushoreye inkata kigira umwana atagira umwuzukuru mu rugo. Ibyo byose byarabaye amarira gatemba mu maso. Abo ngabo baracaturi hejuru kugira ngo basembe nabo bakecuru abaciwe amabere. Ibyo ntibyahagije, abana baciwe amaboko bakazabajana ibiganza mu maboko. Ibyo ngibyo ntibyahagijwe. Rero barashaka kuko amaraso kugira ngo azakomeza atemba muri iki gihugu. Tukaba tubwira leta y'u Burundi kugira ngo yuna muri nkota isubire iwabo, isubire cyangwe mu birindiro byabo, yuko nta ntambara nta n'umunsi n'umwe twigeze tubatera. Turasaba leta iyo yitwa yuko ari leta ya Kongo gureka no guhagarika ibi bitero by'indege za drone n'ibindi byose, bahe bakomeza bagaba ndetse bohereza n'abazarendo kugira ngo batsemba abavyeyi bacu. Turiyama intera hamwe ziriya zose zifatikanyije nabo, barya bose bishize hamwe kugira ngo bafate umugambi wo kutumara. Nabo bose kugira ngo haguruke ko u Rwanda ntabwo ruba mu minembwe, u Rwanda ruba mu Rwanda, bazi naho ruba, bazi naho imipakiri, bahaguruke baje kurwana iwabo. Barya abandi bose bitwa ngo ni Red Tabara bashizeho zagakingirizo ka FDD descended, ni bahaguruke batahe baje wabo, nibe bashaka gufata igihugu ni wabo, hari tere yo kurwaniraho. Ivyo ngivyo nizo dushaka kugira ngo tubabwire kandi tubiyama, badusigire FARDC n'abazanendo, tuzohangana nabo n'abakongomani bene wacu, tuzoganira twumvikane kubw'ineza, nibyanga tuzobishire mu migeri. Reka rero ntangiye inama, nimureke dukomeze twamagana, dusemerera niko Abarundi baza bavuga, tubwira amahanga kugira ngo agerageza dutabare, amenye yuko ubwoko bw'Abanyamurenge bukiri mu kaga kugeza none imyaka 8 irashize. Ikindi tubwira uruziruko, umuntu wese ugishoboye nahaguruka reba ico yokora mu mwanya wiwe, mu gihe cawe uzovuga yuko wakoze iki. Haguruka nawe ukore, nimba ukora advocacy, nimba uhaguruka ugatabara yuko navyo birakenewe, nimbe ugenda ukandika, nimbe wamagana mu buhe buryo, ureke ndetse no gutera amatwi barya bose babayobza babaheza information z'ibinyoma. Ibyo duhe dukora nukugira ngo tubeho, nukugira ngo izina ryacu ribeho, nukugira ngo gakondo yacu ibeho. Ibyo ngibyo nivyo dushaka. Dusaba Umunyamurenge wese kwishira hamwe, nimureke twishira hamwe nubwo hariho bihahiranda zemeye kugurisha ubwoko kugira ngo amaraso ameneka ariko baronke byinshi. Ariko abandi Banyamurenge babagabo barya abantu bakigira umuntu muri bo, nimushire ukuboko kukundi amaze dukore. Kandi gukora kwacu nta kindi nuko twishira hamwe tukarwana, abashoboye kurwana, abashoboye gutanga ibisanzu, abashoboye gusenga, abashoboye gukora ico ari cyo cyose kugira ngo Umunyamurenge abeho. Ico cyose kigomba gukorwa. Reka tubwire n'inshuti abavandimwe, ari Abarundi, ari Abanyarwanda, ari Abakongomani b'umutima, abo bose bumva kuko hari ico bokora kugira ngo ubwoko bw'Abanyamurenge bureke kurangira. Ubu nyine turi muri extinction, turi mu gihe cyo kurangizwa, ubwoko bwo gusembwa bukarangira ntiyagira igisigara. Nawe urashobora gufata wawe mukingi kugira ngo ugire ico wokora kugira ngo tureme ubwoko tusure twongere tubiheze ikizere. Abantu babuze ikizere, abantu bazi yo berekeza, abantu baraje ari ku munota, abantu baharura ku masaha batazi nimbe buri buce. Abo bose nibo twinginga kugira ngo bibe. Reka tubwire population yacu ahituye, ari iri muri Minembwe nihumurike, nubwo ibyo zose bituriho bizarangira. Bamenye yuko hari abagabo bahagurutse kandi n'ubu ngubu barara mu bajuru, banyagirwa n'imvura, bakubitwe igitondo n'umugoroba, ibo badasinzira. Hari abarara batekereza kugira ngo igihugu kigira amahoro, hari abarara batekereza, hari abarara barwana kugira ngo agahugu kacu n'akarere kacu kazagira amahoro. Abo bose barahari. Nimureke duhaguruke twese twishire hamwe kandi duhumurike, dusenga Imana, twiyegeranye, turwanya akagara, turwanye barya bose bahagurutse kugira ngo bakinagaze ndetse bereke amahanga yuko nta genocide iyayidukorevo. Abo bose tugomba kubahangana nabo. Mureke dusenga Imana, umuntu asenga Imana yuko uzuyumva, uko uzuyibona, ariko tuzogezaho tuzobona amahoro mu gihe tugenda muri iki gihugu buri muntu wese afite umutekano, akora ibyo yumva ashaka, yuko dufite uburenganzira bwo kukibamo. Ikindi twabwira abantu,
abashoboye gutanga imisanzu nimwiyongere mutange imisanzu. Ushobora kuba zenda udashobora gutabara, ariko nanone ushobora kuza ugatanga umusanzu. Abashaka gutabara aribyo ndangirizaho, nimuhaguruka bakira abasore abagifite imbaraga. Umuntu wese w'imyaka 40 arashobora guhaguruka kandi akagira icyo akora. Nawe wakora, nawe wavuga, nawe warwana. Hari umuntu uzuja kureba ukabona arakubwiye cyangwa akakwandikira ngo ariko mwabateye, cyangwa yaje kukubwira ngo ariko ngo mwafashe na mibunda, ngo ariko ngo mwafashe na tuzohafata tuhafate tungana gute. Wewe uri hehe? Ngwino ufatikanye n'abandi, nimuze dukore, nimuze turwane, na hari ahandi tuzoharika ibera. Reka tubwira abarundi ngo nubwo muhe mwigira gutyo, ariko nta joro ridaca, kandi hari umunsi muzicuza ibingibi mwakoze. Hari umunsi bizobahe bibakurikirana, hari umunsi bizogera mu nkiko mukazicuza impamvu zabikoze. Reka turangize tubwira abantu muri muhumurike, tubareme imicizere, buri muntu wese areme mu mugenzi w'icizere yuko kubaho ho tuzabaho. Nubwo abadushakira n'abaturarera kwijoro kugira ngo dushire, ariko hari Imana izi dusegura igasubika dushira kanzu ikemera yuko tugomba kubaho. Muri Ezekiel nkunda kurivuga, umuhanuzi Ezekiel yabwiye Isiraheli, narayibwira ngo nubwo nasanze wigaragura mu zvata ryawe, ariko ngo ndakubwiye ngo baho, kandi uwo munsi ngabaho. Atangira ngarakura ngaba mwiza, amahanga aramwifuza, abantu baramureba. Hari umunsi aya muko yose azifuza kuba abanyamurenge. Hari umunsi utambuka wese azitwa kwitwira izina. Hari abazabitwitirirwa kugira ngo nawe ahabwe icyizere n'icubahiro tuzoba dufite muri iki gihe. Nimureke ibi byose n'imiravyo n'intambara n'imvura n'ibibazo turimo, ariko zose bizashira. Bavandimwe ndabashimiye, muri abagabo murarira igihugu inkera. Ndabizi bamwe hari abataryamye, hari abatakoze akazi kabo uko zari bikwiriye kugira ngo mubashe gukurikirana kandi mwamagana. Murakoze cyane kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Hamwe twese dufatikanyije runo rugamba tuzorutsinda, niyo mahitamo yonyine dufite. Murakoze cyane, Imana ibaheze umugisha. Urakoze cyane Afande Fidel. Twakiriye abandi bantu bakomeje kuzamuka. Rero reka dukomeze tuganire. Hariho uwitwa Mbaricyohan TV Kigero. Uratwumva Kigero? Kigero urahari? Ndabona okay, aho minota 2 cyangwa 3 ijambo ni ryawe. Sawa, murakoze cyane kumva ijambo hoste. Mbere tubanje gushimira Fande Rugabo kubwitangi bwi wafashe initiative yo kuva muri Canada akaza gahuruka kagera mu Minembwe. Imana yo mwijuru guhumugisha, kandi ukomeza kumushimira gukorwa ari mu gukora cyo gukomeza gukomera abantu akabaraga. Abantu barigira bacitse intege, ariko babona ikiganiro cyiwe umuntu aguma kuganiriza abantu bakumva bakomeye. Ibyo kabisa turabishima cyane. Rero njye hari ikintu nshaka kuvuga, nubwo twamagana leta y'u Burundi, uno nta mpamvu tugiye kumera ko bari kurwana n'imbaraga za Satani. Muri kunyumva? Yego turakumva. Njye iyi ntambara nyibona nkaho tumeze nk'abantu barwana n'imbaraga za Satani, kuko nimba leta y'u Burundi ariyo Satani, Akagara bakaba bazimu, interahamwe zikaba marayika ba Satani, ni ibintu bigoye. Ariko cyane umwanzi dufite kandi mu bukomeye tugomba kwamagana twanamushakira n'umuti na Akagara, kuko nimba Akagara ariko twagombye gufatikanya twese kugira ngo twamagane ibitubaho, ariko akaba ari wafati ya mbere kugira ngo batangire bifatikanye n'umwanzi uturwanya wica abavyeyi watumaze akatumara ibintu bakatumara abantu. Nico kintu gikomeye dufite kandi gikomeye cyane, kuko nabo aho dutaka hose tugerageza gutaka, twagerageza kuvuga ibo bagakontredire izo turi kuvuga, ibo bakavuga ko izo turi kuvuga turi kubesha. Urebeye ko ejo bundi kuri ya rwandiko Muniga Ntama yanditse avuga uzi by'abashefu bavuze atangira kubesha, ni ikibazo gikomeye kandi giteye agahinda kabisa. Rero sinzi ikintu twakora kugira ngo kino kintu aricyo tubasha kugwanyiza kure, kuko nimba Burundi wabuza buri kuza inyuma ya Nyamusaraba, bukaza inyuma ya Muniga Ntama n'abandi bose bari kumwe kugira ngo baze kurwanya. Ariko iyo ataje kuba bari bajya kubazana abantu nabo babyumvise bose bagiye boreba imbaraga bari abakoresha, cyangwa se bakareba imbaraga abarundi bocitse intege, kuko nta bandi bari inyuma. Ariko noneho bare nibo bakomeza kandi bakagaragaza yuko abarundi baje gutabara, bigatuma twebwe ico twamagana kitabasha kumvikana. Rero imbaraga nyinshi twashora nizo twazigwanya Akagara, kandi nimba Akagara n'umwanzi kimwe na Mayimayi, ngiye ntekeza n'umwanzi kimwe na Mayimayi, aho namusanga Akagara nk'ubu nyine. Ejo bundi hari ubona sanze mu muryango sanga ari gukomante kuri space ya Akagara bari kuvuga ngo arabashigikiye, buce muhamagara turi muri famille
ndamuhamagara ndamubaza se urakagara, arahakana ngo ntabwo ari akagara, urakagara ngo ntabwo ari akagara. Ndamubwira ngo umuryango wacu ni wacu aho tuvuka, ntabwo turabona akagara muhana, uvuye he? Ni ukuvuga akagara n'umwanzi, niwe mayimayi, niwe murundi, niwe muntu mubi dufite cyane ukomeye. Rero twarwanya akagara, tukarwanya akagara n'imbaraga zose izo dushoboye zose tubona zishobora kumara ziriya mbaraga z'akagara, akaba zo dukoresha. Naho leta y'u Burundi ho ni abantu bafite ibyo bazi bashaka, nizo tuzi yuko ni abahutu. Iriya ni leta y'abahutu, bashaka kutwica ngo batumare badukore jenoside, kuko umugambi wabo ntuzarangira. Intambara yatangiye turwana n'abapfurero aba kirwa uri kuvuye Kigero mugabo Kigero twagutakaje ntabwo. Komeza twumve nimba tukumva twari tugutakaje. rero twasha imbaraga nyinshi twazishora mu kurwanya akagara, kuko niwo mwanzi mubi dufite uruta abandi banzi bose abanzi bose. Ikindi kandi ni kabisa abantu batanga imisanzu muri mu kugira neza, n'abandi bose bavuga mugira neza cyane, ariko none se ko abantu bose duhora tuvuga bigasa nawe, kandi turacyara wumva nk'abantu bavuga wumva ari abantu bagikomeye bagifite imbaraga, kandi tuzi yuko igisubizo cy'ikibazo dufite igomba kuva muri twebwe. Kuki duhora tuvuga dushigikira tugira gute, ariko udatekereza kuvuga ngo reka dufate initiative twitange nk'uko bafanderwa bitanze ngo natwe tugende tuje gutabara. Rero icyo nicyo kintu abantu bagomba gutekereza, kandi niki gituma abantu twicaye tudatekereza kugira ngo tuje gutabara iwacu. Tureba ababyeyi bacu bapfa, barumuna bacu bapfa, abana bacu bapfa, ariko ntidutekereze ngo tuje gutabara, tube twakugura muri aka kibazo. Rero murakoze cyane. Urakoze cyane. Reka twakire Michael aze gukurikirana na Maître Innocent. Uraho neza Mai? Muranyumva? Yego turakumva. Ya, murakoze abateguye space. Ndashimira abamaze gutanga ibitekerezo. Ndashimira na Fande Fidel Rugabo. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo babone amarezo hari abari sirtu n'ama security mu kirere n'ayabahari kugira ngo babinyuremo baje ku marezo kugira ngo baboneke kuri space. Nubundi bwitange cyane bitewe n'ama security y'ikirere kiri hariyo. Nje ndavuga ibintu bitatu. Ijambo rya mbere ni ukubashimira ko mwateguye no space yo kwamagana abarundi. Mu minsi mike nk'itatu nabwo nasuye kumva hari indi space yari yabaye yo kwamagana abarundi, ariko murambabarira ntabwo ari uko wenda nirengagije akazi mukora, ariko sometimes tuba twinenga kubera kuko hari ibyo tuba dukora tugasa n'abasinziriye, kandi tugasa n'abibagiwe kuko dufite inshingano nini cyane, no kusa nkaho ikibazo cyacu iyo gisinziriye, iyo gicecetseho abenshi muri twe turaceceka ukagira none ikibazo cyarangiye. Iki kibazo cy'abarundi cyatangiye kuva 2020, fe 2020 abarundi bagaragaza kuko ari abagome. Ntabwo mvuga abarundi en general, reka mvuga ino regime ya Ndayishimiye, pa abarundi bose, parce que abarundi bose ntabwo bari muri la complice, ndetse n'abahutu uko muvuga ntabwo navuga ko abahutu bose bari muri iyo ntuze. Ni regime mbi kuko mbaye haga ntabwo ari umuhutu. Uriya mugabo w'umurundi wirirwa tukabanyamurenge ntabwo ari umuhutu, ni umututsi w'umurundi, ariko ubarizwa muri regime ya CNDD FDD ya Ndayishimiye. So icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. Muhaguruke twamagana abarundi, turwane n'abarundi. Abashoboye kubamagana babamagana, abashoboye kwandika bandike, abashoboye kuvuga bavuge. Ariko icyo tugomba kwirengagiza ni distraction y'abarundi. Abarundi baza batwica batudistraire, bagacreatinga ama distraction tukayaheramwo, aho gufocusinga ku kibazo dufite tukaja ku ma distraction adafite icyo contribute mu kibazo dufite. Mureke nje mabwire uko mbona ikintu. Aba barundi bamaze almost 6 months babazamuka mu minengo ya deployinga umunsi ku wundi, ariko waje ugasanga twebwe hano oriye yo kumenya ko tugifite ikibazo kiruta icyo twari dufite 2018, ugasanga turi distrait no kubaza aho Kasita yagiye, no kubaza aho Bangoma Zito barayibuvira, no kubaza mayi ziri buvira zabaye zahawe legitimacy na government, ariko ntitumenye strategy abarundi baha bakoresha na deployment baba bakoresha mu minembwe yico bahatse nico bashaka kudukorera mu misiri imbere. Ubu nyine abantu benshi usanga babaza ngo se ngo AFC kuki dafata Uvira.
ariko ntimukajya mwirengagiza yuko ho plateau na mwayo plateau ikontrolinga Uvira igakontrolinga Uburundi igakontrolinga na za Bukavu. Iriya ni strategy ikomeye cyane twagombaga kwamagana, ku buryo abantu bose batagombaga gusinzira paske abarundi bakubitiraho mayimayi bagakubitiraho FRDC bagashiraho na Red Tabara. Uyu munsi babwira hari batayo zibiri zimaze kwambuka ziciye mu Rweba na za Makobora, pa Makobora hariya mu Rusenda, zintera hamwe zivuye za Malawi na za Mozambique za P5 zazamutse ziri kumwe n'abarundi. Aba muvuga bamuringa ntamba n'abanyamusaraba nta basirikare bafite, n'abagayidi, n'abantu bahawe mission na leta ya Kongo kugira ngo bagayidinge bari abarundi. Abarundi bamaze amezi atanu hariya bakora bubaka amasentire ku buryo n'abazorasa ho plateau bagomba gupenetra mu masentire ane bamaze kubaka. Bafite sentire ya mbere izunguruka Minembwe, Rugezi, aho bita kwa Nyanzogeye, aho bita kuri Nyabibuye, n'iriya mu Gipupu no mu Gipupu. Uyu munsi bashinzika ku kabara kwa Semutobo, bashizika ahantu bita mu Mikarati kwa Nteberwa, bafitika kuri zero, bafite ika kuri zero. Nukuvuga iyo ni sentire ya mbere izunguruka Minembwe, iyo ni kushe ya mbere. Iya kabiri n'iriya kuri Nyamara, ugashiraho Bijombo, ugashiraho mu Gateja, ugashiraho hari haja kuri Kirumba, iyo ni iya kabiri. Iya gatatu iri mu Majaga, iri za Mitamba, iri mu Ramza, iri mu Magunda, iri hariya za Gatanga, iyo ni ya kane. Iyo ni ya gatatu. Iyindi ya nyuma ni yingi ifata Rurambo shende Mitumba yose. Nukuvuga ngo ho plateau ifite sentire zine zizungurutsa abanyamurenge, kugira ngo uhuruke kuri kushimu ugomba kubanza guca ku yindi kugeza ugeze kuri Minembwe. Sentire zine zizungurutsa abanyamurenge, kuvuga ngo upenetere ugera abarundi, ugera abanyamurenge bari mu Minembwe, nukubanza guca kuri sentire zine z'abarundi. Abarundi bafite ingabo ibihumbi 13 muri ho plateau. Aho sinavuze EP5 yarayizamutse, simvuze Mayimayi, simvuze Red Tabara, simvuze FARDC. Ndabizi ko rura rugamba tuzarutsinda. Ndabizi ko abarundi intambara bashowe muri Nord batigeze bayitsinda, baratsinzwe. Ariko intambara izayangiriza ibintu. Kandi umenye ko ho plateau icontrollinga za Uvira. So iyo abantu usanga bavuga ngo Uvira kwidafatwa, ubundi Uvira gufatwa no gufatwa kwa ho plateau. Ava yuko ufata Uvira ukabasekirize nuko ufite ho plateau. Icyo tugomba kwamagana abarundi baturushije inuzi nuko babonye ko turi distraire no kubaza ngo Plaine de la Ruzizi Uvira iri hehe, Plaine de la Ruzizi tuja mu diplomasi, abantu baba distraire no kumenya iva muri za diplomasi no manaba bahandi. Ibyo nizo abanyapolitike tubyihorere, ariko twirengagiza kwamagana abarundi bahaba deployinga mu gihe cy'ama diplomasi, mu gihe cy'amanama z'imishikirana abarundi baba deployinga muri ho plateau. Abarundi ubugombe bafite n'ubuhe kuva bagera hariya, ntabwo abarundi bigeze bagaragariza aho mugomba guhagurukira tukarwanya abarundi. Ntabwo isendede yandayishimiye yigeze igaragaza ko ifite kuturasa, yaho zitwereka kuko nta ntambara ifite buri gihe, ariko igaguma igashira ama strategy yo kudutera buri munsi barimwe n'Imana. Murabizi ko bamaze umwaka n'amezi 8 mu madego mu Minembwe baha barwana mu Rugezi ariko batagaragara, bagafata ingabo zabo zikanyura ifizi, zigashika ifizi zikambara tenia FARDC, zigatera ziturutse Rugezi, zigatera ziturutse mu Gashasha, zigatera ziturutse Kivumu, zigatera ziturutse Gipupu, zigatera ziturutse mu bipimo. Bamara umwaka n'amezi 8 harwana abarundi twatwizita ngoma zito. Abana b'abanyamurenge bakirwa barwana intambara batarwanye n'amayi, bakibaza ingabo twatugwana ni bagira cyo bagafata amateka z'abarundi. Nta munsi n'umwe leta y'u Burundi izemera ko ihayica abanyamurenge, n'umunsi habe na Gatumba bazabayihakana. N'ubu barashakana ko atari bisha abanyamurenge mu Gatumba. Kanswe uyu munsi noneho bavanze na FARDC, bavanze n'amayi, bavanze n'interahamwe. Umuntu akora rwose zemera ko babica abanyamurenge. Rero icyo nsaba abantu bakoresha platform za Twitter n'abandi bakoresha ama YouTube, ni muve muri distraction y'ibintu bidafite contribution mu kibazo dufite. Intambara twari dufite 2018 abanyamurenge muri ho plateau ni ntoya cyane ku ntambara dufite. Nimba uyu munsi dufite igihugu cy'u Burundi gifite 13 muri ho plateau, mutekereza kuko urugamba ruharwanirwa ubu nyine muri sentire zine igahorora abanyamurenge bari hagati y'abarundi babiri, abanyabijombo bari hagati ya sentire zibiri, abanyaminembwe bari muri sentire, Mikenko ubwayo iri muri sentire zibiri z'abarundi na Mari na FARDC n'interahamwe. Bivuga ngo uru rugamba ntabwo rutworoheye, ariko kandi tuzarwana turutsindi. Cyo saba rero niki ijwi ryo gutabariza no kwiyama no kwambagana rigomba kubaho day by day, kubera kuko ikibazo dufite uko kigenda kizamuka niko tugomba kuzamuka mu bukana bwo kucamagana. Uko kigenda gikura niko tugomba gukuza advocacy yacu, ijwi ryacu rizamuka hejuru, tukava muri distraction. Reka mvuge rino jambo, twebwe abanyamurenge bari muri ho plateau ntabwo tugomba kuba distracted n'ama diplomasi ko gwa hasi, parce que izi diplomasi ntizihagarika gupfa kwacu, zigomba kuzobyara icyo zibyara in future, ariko tutazireba cyane nkaho ntacu parce que ntacu ziyazi tumarira.
ntacyo ziyazi dukorera. Mbaye example typique bagiye mu mishyikirano i Doha rugeze itegwa gatandatu mu minsi itatu. Uyu Kisekedi yaje hano DC yirukana ubuyobozi bwacu bw'abanyamurenge hari muri DC ku mugaragaro. The same day indege irarasa mu Minembwe, drone zirasa mu Minembwe. Kuva zino diplomasi zitangiye ntabwo indege irava mu Minembwe se bitandeze ubasigaye boreza drone zitatu zikakombogwa n'izindi. Ariko waje gusanga umunyamurenge kandi wese gasita ngo gasita reka Kinshasa. Kuba Kinshasa kwa gasita bira contribute iki ku barundi bahabi deploying bahabazunguruka abanyamurenge. Nothing. Tuve muri distraction. Ubwo ndavuga ngo nta wanze Kongo nta nuwanga abakongomani, ariko pour nous twebwe abantu bo muri ho plateau turacyadupfa kurya kwa mbere. Icya gatatu ndangiza ndasaba AFC yaje kuribera abakongomani bafite ubutegetsi bubi, ariko muri abo bakongomani hari abantu bari selected gupfa bapfa kubera ko basa Masisi hari na za Rucuru na za Goma na za Bukavu abantu ko bararyama. Turasaba AFC ko imbaraga zayo zisigaze za nyuma nitabara abatutsi kuko nico cyane ihagurukije itabara kujya twafaga 2018 niko twadupfa kuko abarundi basizwe muri Noro nibo bimukiye muri Sud Kivu. Ava yuko banaja na Uvira ni bongere izindi ngabo kuri zira zagiye turanabashima kuko n'ubutabazi bwagiye. Murabona ingabo mutekereza zira ngabo zazamukanye n'abakorone ndabagaza aha tuzaciye mugira ngo barabahongo abanyamurenge n'abarabahongo abanyamasizi bazamutse ndabagaza yajanye bari bananiwe ku adivasi ngo baje Uvira. Ariko ikibazo cyatumaje muri ho plateau nuko bazi ko plateau strategique icya kabiri bazi ko ho plateau Burundi bwose niyo bwajanye ingabo. Bisaba ngo hakenewe izindi imbaraga zo kunetwaya abarundi kurya babaye n'abatoye muri Nord Kivu akaba ariko banaraswa muri Sud Kivu muri ho plateau. Sino abarundi bazava hariya tuzabatsinda. Ndabizi ko AFC M23 twigwaneho izatsinda abarundi, ariko izabatsinda badukoze mu nda kandi izabatsinda bisha abaturage parce que tibazofata Minembwe. Ariko umunsi bazohunga bafata bamanuka za Gafinda bazagenda bica abaturage umugenda, bazagenda bica abaturage bagiye baca hose. So nsaba ngo abamagana mwamagana abarundi umunsi ku wundi tubanze tuve mu mushasha, tubanze twimura ibitekerezo byacu biva handi. Ikibazo cyarazamutse cyavu ibukavu barasinziriye n'ahandi hose barasinziriye, ahantu badasinzire no Minembwe. Mwanze muzamura ibitekerezo n'amasengesho n'imbaraga zanyu n'ubushobozi bwanyu mubanze muzamuke Minembwe parce que nothing changed kuva 2018 kugeza ubu nyine même situation et d'ailleurs situation ubu nyine iri terrible kurusha 2018 kuko imbaraga ziri mu Minembwe ubu nyine zirarutse imbaraga zari zihari 2017 na 2018. Bivuga ngo ikibazo twari dufite abanyamurenge ni cyakindi tugomba guhaguruka tukamagana umunota ku wundi umunsi ku wundi parce que ikibazo ni cyakindi. Ayo masentira mbabwiye ari deployed ubu nyine abarundi bafite amaka 52 muri ho plateau, amaka 52 y'abarundi ari utuye mu gihugu cy'u Burundi. Nuko ngo mu Minembwe ubu nyine abarundi baha deployed kurusha igihugu cyabo, usibye imipaka yabishuzwe n'ingabo mu gihugu indani cy'u Burundi ntibaturusha amakari mu gihugu kurusha ari mu Minembwe y'abarundi. Kugezaho bashize ikantu bita ngo ni Munovi umanuka uje igipombo iri uja za Magondo ufata za Makenda na Forêt Equatoriale abarundi bari mu bunyine. So bivuga ngo umugambi bafite ubwoko ni tera cinema nuko twica. Dusaba ubuyobozi bwacu bwa FC M23 twigwaneho kureba ikibazo bakaramira abaturage hariya kuko abarundi ico bari bashaka no kurangiza umututsi kuko FARDC regime Kisekedi niyo cyashakaga. Kura mugambi batarawugeze muri Nord Kivu nibabatesha batazanabwira no muri Sud Kivu parce que urebye strategies bapanga nuko badifluence igihugu ni genocide bashaka kuzakora. Gutsinda wantu bazadutsinda nayo amasaha 28 batanze yarangiye. Igihe umunsi bayatanga narabimenye harana nazidukiye mu rugo nageze saa 5 ndareba ku isansanga yarangiye. Ariko buriya nubwo bavuze gutyo kibari bonyine ko barapanga izindi strategy. Umuntu uri mu Kwanda heberwa ni gwereri baciye hagati mashiri ganira sa Kwanda hebikagera mu Mikenge. Nukuvuga ngo bageze mu Mikenge nibagera mu Mikenge hari ikaye abaturage Mikenge nakaringi ni quelques minutes. So bivuga ngo abarundi bafite umugambi mubi umunsi twigwana irukana FARDC Minembwe abarundi barasigaye mu bijomba bakomeza kuzamura ingabo. Abaturage bari bagiye guhaje ubundi barabagaruye inzira zose zigaburira abanyamurenge n'abashe bacaga munani barazifunze. Nta butabaza abaturage abarundi bazaniye abanyamurenge kuva bagiye hari abanyamurenge bapfuye mu madego abarundi bari bahadi province ibitero biratera abarundi bahadi province bakabwira abashefu ko ntandamara bafite aribo babica abaturage aribo babicisha abaturage. Bivuga ngo iyi leta yandayishimiye ni leta y'abicanyi ni leta y'abagome kandi twica ntacyo twayitwaye nabyo muvuga ngo akagara ni troisième element n'imbaraga zikoreshwa na leta none ubu nyine umunsi akagara ndikafite ingabo zingana niza P5 imaze kugura battalion zibiri muri ho plateau ariko zivanze n'abarundi ndayishimiye me kuvanga n'interamwe zivuye za Malawi ubu ndiyo byemera kandi hari abari muri ho plateau
mu myaka iri imbere abantu bose bazirwana hari abari muri ho plato niba controlling ho plato bara controlling bugarama ni kamanyuro ni mu Rwanda naho voilà so insécurité y'abarundi mu minembwe si y'abanyamurenge gusa ni ya karere ho plateau ya minembwe iri misozi ya shende mitumba ni sécurité ya karere ntabwo ari sécurité y'abanyamurenge gusa n'abarundi ubwabo bazagira risque nubwo bibesha ngo bari muri minembwe umunsi bazayivamo nabo tuzaba ba controlling tuzaba bafite umutekano bujumbura so ndabashimiye kuri ibi space mwakoze ariko kandi cyo tugomba gukora ni ukubanza tukazamuka mu bitekerezo byacu bikajara muri ho plateau parce que hari daje ubunyine murakoze cyane. Arakoze Michael, reka twakire Maître Innocent. Muraho neza bavandimwe, Yego iminsi muraho. myinshi afande n'abandi tubona hano turabasuhuje cyane. Tumaze iminsi yambu sana. Nizere ko muhira nubwo hari ibibazo ariko hamwe nawe n'abandi dufatanyije nkuko Michael bivuze ni uru rugamba tuzarutsinda kuko afande yadusigiye inshingano. Twese uyu munsi tuje kugira ngo twamagane cyangwa se dutabarize bene wacu ku Barundi ku mugambi wa mubisha ubwo bari bafite gahunda yo kurimbura abatutsi Nord Kivu kibawugezeho barirukanwa baja mu minembwe ubu niwo wa mugambi wabo bari bafite n'ugukomeje wa wundi wa 2004 mu Gatumba ntacahindutse ariko ntacyo bazageraho na kimwe kuko uwo mugambi mubisha utazabahira nabo. Ikigaragaza umugambi mubi w'abarundi igaragaza gufatanyiriza na guverinoma ya Kongo naho batani mwumvise ejo bundi Tshisekedi mu Birigi yafashije ijambo ashimira ibihugu byose byaje kumutabara ariko ntigeze avuga ngo Burundi ico gufura nk'ibisobanuro bitandukanye swate naba mercenaires yishyogera ngo baze kuturimbura atagomba gushimira kuko abaha amafaranga menshi bari ako kiguzi. Icya kabiri nuko basuzugura kubona ko wenda ivyo inshingano yabaye zo kurimbura zo gufata yari yohereje muri Nord Kivu yananiwe kugera ku mugambi we arabasuzugura. Rero ivyo rero bigaragaza neza ko umugambi w'abarundi atari mwiza kuri twe habe namba kuko muzi imanza za Gatumba tumaze iminsi twirukamo zabene wacu biciwe mu Gatumba n'abarundi abicanyi babo batwishe bari mu Gatumba ntacyo babakoraho kugeza n'uyu munsi ariko ntibashizwe n'ubu barakomeje wa mugambi wo kuja kurimbura n'abasigaye. Rero kubamagana no kubarwanya nta gushidikanya tugomba gufatanya twese tugahagurukira rimwe. Ntekereza ko noneho abantu bose bashoboka ko twafata iya mbere twese tugasanga Afande Rugabo Fidele tukaja guhangana n'iki kibazo. Apana kuvuga ngo tubari inyuma turabashigikiye twese dufata ingamba kuko nta uzaza utuma umwana we ngo aze gupfira abandi. Yesu wapfiriye abantu n'umwe abandi tugomba gutanga ubuzima bwacu kugira ngo tubeho. Ibi biri gukorwa abarundi bari gukora ntabwo ari ibintu zoroshe nibi n'ibyaha bikomeye mpuzamahanga. Ntekereza ko no mu byo n'urugamba natwe dukora buri munsi wo gushaka byo amategeko ntabwo tubirekera aha tugomba kubidokimenta. Afande Rugabo agenda dushakira amazina yabo basirikare amazina yabo bayoboye iyo tuvuze nk'abarundi muri rusange biza bisa nkaho bidafite agaciro ariko tuzi president wabo n'abutegetsi bwabo ariko abantu bari kuri te badushakira amazina yabo aho bayoboye n'amaranka bafite naho bari hose noneho turebe tubadenonse mu mazina tuba tuvuga ngo mu ibunda cyangwa se hanga hayoboye fande runaka colonel runaka w'umurundi kararasa abanyamurenge ikicishije abanyamurenge inzara. Kwicisha abantu inzara kubabuza amavuriro kuvurwa kubabuza kuja kuvoma ni ibyaha mpuzamahanga biteganyijwe n'amategeko. Iriya stati ya Rome irabivuga neza ngira ngo ni mu ngingo ya 8 ukomeje waje mu Geneva Convention birimo irabihana n'ama UN Security Council Resolution nyinshi nazo zagiye zibiteganye zivuga ko kwicisha abantu inzara kubabuza uburenganzira bwo kubona ku buvuzi kubabuza kugira access y'ibiryo cyangwa se aho bahinga n'ibyaha mpuzamahanga niba byaha byibasiye inyoko muntu.
rero ntabwo tubirekera hano, ariko reka nko tubikora buri munsi, space zikomeze zimultiply, n'abaca ku maradiyo bakomeze bakore, ariko tuba dukora no mu bindi bikorwa bifatika, atari amagambo gusa ngo tugume tuvugire hano, ariko haje n'ibikorwa bifatika birimo ubushobozi, birimo kwitanga, birimo gukora inzira zose nk'uko Fanderwa bivuze ko ushoboye icyo gukora cyose agikore, ntituvugira hano gusa ngo biceceke. Rero kansa turangira twandikira na Fanderwa bu nimero simwe kugira ngo ampe izo details, turazikeneye kandi turazikeneye kugira ngo tuvuga abantu mu mazina yabo n'ibyaha bari gukora, nabyo bizashikirizwa inkiko. Ntekereza ko tutagomba gusuzugura ubuvugizi ubwo ari bwo bwose, tugomba kubukoresha. Rero murakoze bavandimwe mu mateguye space, mwari mugiye gusoza, nijemo ntinze, ngezemo numva ntavamo tutagize tugane, tugize twumvikana kugira ngo dufatanye umugambi wacu. Ngira ngo mwumvise ijambo uyu munsi vice president wacu Kanyiki yavuze ngo ntabwo abantu bavuye iwabo baje gushaka imirimo, nta bana bari mu kuja ruguru cyangwa Fanderwa bagera ruguru ngo aje gushaka ubuzima, yagiye kwitanga, gutanga amaraso ye n'ubuzima bwe kugira ngo abandi babeho. Rero kandi nta muntu wimiriwe, ubu imiryango irakinguye, abumva ko aho bari hose batwirwaneho, bumva ko ari cyo yafasha ubwoko bwe, nagarukaze dufatanye kurwanya aba Barundi na FRDC gaye twarayibuza, ariko Abarundi nicyo kibazo gikomeye muri iyi minsi dufite na mayimayi. Abarundi bavyumve ko ari threat, ari ikibazo ku bwoko bw'abatutsi muri Kongo. Rero murakoze cyane, reka dukomeze tuganire, Imana ibahe umugisha. Murakoze. arakoze Maître Innocent ndetse na Michael. nari ari akantu nshaka kongeraho amadugu. Sawa, ni amahoro rwose. Nusoza Murenge Ese ntwara umwanya muremure gusa ushaka mumveze gusa iminota 2 nta kibazo, Murenge arahita akomerezaho cyangwa ndeke Murenge akomeze kubera ko nari navuze nze kuvuga nyuma. nimba udatwara umwanya ya complete ko wari ufite gukompleta hanyuma Murenge rwose nawe. kugira ngo nawe aza akora intervention. Ya hari ibintu byinshi ngize iminsi numva hano ku ma space, surtout bivuga abavandimwe bamwe b'Abarundi. Hari akantu bari mu kumonta, ariko ndabafelicita abakoresha ama Twitter space, mwese abari hano dufatikanyije abo twatangizanje gukora kino kintu cy'ama space, kuko mugerageza kubisobanura, ariko kujya bazavuga ngo ubwira amatwa tumva ngo babuze imvura kugwira umuswa. Hari Abarundi numva buri gihe bafite akantu bari mu gushaka kumonta ko kwihagira, ese kwihagira mu Kirundi bibaho, ko kwiyeza, babwira abantu ko ngo Red Tabara ngo iri kumwe na twirwaneho, ngo iri kumwe na M23 twirwaneho hari mu Minembwe. Reka mumenyesha, reka mbwire abantu Barundi ngo ibyaha regime ya Ndayishimiye hayi dukorera ntibiraresha n'ibyaha twakorewe na Red Tabara. Maître Innocent ari hano, ndabizi ko afite amadokima yanditse ku byaha Red Tabara yadukoreye. Rero afite guhera kuzagatumba, nawe arabizi neza ko mu mutima wiwe, kuko ibyaha Red Tabara ifitiye Abanyamurenge yabishika basenyera. Nubwo hahinduka politike yagenda ihinduka y'akarere kugeza aho umwanzi wundi ahinduka inshuti ye, ndatekereza kuko mu kinyejana cy'imyaka 200 biri imbere nta kizatwicaza kuri table imwe na Red Tabara, nta kizaturaza ku musozi umwe na Red Tabara, nta kizigeza gihuza Umunyamurenge na Red Tabara. Nubwo twaba turi muri faiblesse imeze gute, ntaho tuziyambaza uwatwishuwa dusenye watwangaje. Reka mbabwire kuko Red Tabara ahantu hose iri sekirize na leta ya Kongo niyo yagiye kuzana Abarundi kuri mission bilaterale yabo, irababwira ati nubwo mujana dufite umwanzi wanyu, ariko tubazanye kuri mission kurimbura abatutsi muri Kongo, alors muzarasa uwo tubategetse. Niyo mpamvu mwabonye Abarundi bazamukaga za Rurambo bakagenda baca ku makare Red Tabara ntibayiterese, parce que ntibari bafite uburenganzira bwo kurasa umwanzi wabo, bari bafite itegeko ryo kurasa uwo bishuriwe kurasa, ari we Munyamurenge, ari we Mututsi muri Kongo. Bavuye za Rurambo baja mu Minembwe, bahicara umwaka, gipupu yuzuye Red Tabara ntibayirasa. Barenga za Minembwe banyuza za Gateja Red Tabara ihari, baca za Magunda Red Tabara ihari, baca za Gitembe Red Tabara ihari, ntibigeze bayirasa. Za kumwite aho bita za Marimba hari Red Tabara.
ariko abarundi iyi CNDD-FDD ntiyigeze irasa Red Tabara n'umunsi n'umwe paske ntiyagiye kuri misiyo kurasa Red Tabara, yagiye kurasa umunyamurenge. Ico leta ya Kongo yakoze, yafashe umwanzi w'u Burundi iramubika imuheza umutekano aho ari, za Gipombo niho bari na za Gashasha, wirangize izana abarundi kurasa gusa abanyamurenge. Rero umwanzi mukuru wa mbere w'abanyamurenge ni Red Tabara. Rero uyu munsi Red Tabara n'abarundi bose ni abarundi kuri twebwe n'abi Burundi. Ibyago twagize kuri Red Tabara le meme n'ivyo leta y'u Burundi dufitiye. So ndashaka kumenyesha abantu bose bafite izo ideology zo kugenda ka propaganda zo kugenda bashaka ko Red Tabara iri kumwe na FCM Ventura twigwaneho. Ni nko kuvuga ngo uyu munsi Satani ifitanye iri kumwe na Yesu mu nama yo kwigitorero. AFCM Ventura ni Imana ihayishaka ibisubizo z'abaturage ba Kongo. Red Tabara ni Satani yaje gusenya abanyamurenge. Nta munsi n'umwe izakizwa ku banyamurenge bitewe n'ibyo yadukoreye. So izo propaganda zanyu mukora nta wazi babuza izi ni media mwavuga uko mushaka, ariko icyo nziho nuko muzi kuri kuko muri abanzi bacu, muri abanzi b'abanyamurenge. Ibi bizago byose twagize twabitewe ndaba